Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua malulla majelia mataraqtanchipaq hankichkan uqriyaykun palaykuna kaqaychay karmuchkanchikña rimarininchik nisqan programalanchikwan kay rimarininchik nisqan programalanchikwan kunan iskay chunkuqniyuq abril killapi iskay chunkuqniyuq abril killa uranchikpas 8:08 de la noche rikuq uqriyaykuna panchalaykuna ña uranchikpas avanzaykullachkanña pawariykullachkanña puntaykullachkanña apurauchallaman llena rico uqriyaykuna palaykuna ñarikeña kaypi ñatarikullachkanchik mas willakuykunata qhiperikuykuspa naspaq a ver chiqapchasunchik ña willakuykunata taytanchik sutinpi rimakuykuyllay ari kay hayna punchawta hayninpakunata paraykamurqa kunanpas ñaqa panrararaykamun allinchata naspa aviarukuntaq ñaqa wanchikpiña chiri qasañataq huknin semanataqa kay mayu killapaqa chayaykamunqaña mayu killapaqa chayaykamunqañas qasa nichkan kay huknin semanamanta kay semanata kunan punchawmanta chiri yaykuykamunña a nivel nacional. Chaymi ña senami alerta naranja nisqan naranjata kay pasa punchakuna alerta roja kara paramanta para nishuta chayan menos afectación kichim nispa antes taytanchik munakuynin mina mana nishu parakunaqa chayanchu tumpa niqkunalla llaqtakunallata tumpata tiurqarin hina tiunanta hinalla riki uqriyaywan palaykuna pero kunanqa niwachkanchik alerta naranja hawanlla cuidakuychik nispalla niwachkanchik kaypiqa Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú Senami churaykaramun kay aviso número 154 nisqanta chaypita niwachkanchik alerta naranja chiri chayaykamusqanrayku astawanja tuta yahallapan kay Andes laupi nisqanrik duración de 47 mamallaymam 47 horas o sea kay wayras yaykuykamus puririnqa yaqa iskay punchaw nisunchik kunan paqarin hasta jueves kama uqriyaykuna pallaykuna kaqa niwachkanchik miércoles 00 horas hasta jueves 00 horas de abril niwachkanchik pajarin mincha kunan tutamanta qallaykunqa achiyay pachata qasa imarunqapas huknin semana parami niskarqaku qasata pero kaypi nisqa chiris pajarin mincha achikyanqa nisqanmiki achikyanqa chiri hinaptinqa qasañamiki chayqa uqriyakun palaykuna chay qasa parachiki kay paraykaramuchkan uqriyaykuna pallaykuna porque nisqan senami ñam chirichaykuykamuña chunka kimsan regiones principalmente Andeslao mana yunkalawmanta yunkalaw kachkanrik achka llaqtamun mana qinkunamun kachkan yunka Madellós, Ucayali, chaynallataqrik Loreto chay kimsanqa menos yasqaña chaynallatari kay costalao como Ica
Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, chaykunapas descuentasqa. Limapa kachkanmi Andes launin, así que afectasqa kanqa. Ikapapas tumpalla chusmi manam kasi kanchu ikapaqa. Tumpalla kaspaqa alto laukunaman. Pero la libertad chaypipas kan Andes nin iwakaqkunapa. Entonces kaypi cuidakunanchik chirimanta ñataq. Wayrakunapas yaykuchaykamuchkansi, wayrakunapas 45 kilómetros por hora nispa. Chaynataq kay como kay puyukuna tumpalniqllaña kanqa manaña nishuñachu o hinaptin riki justamente kay qasa chiri yaykumuchkan nichkanku. O mayjin llaqtakunatas afectanqa principalmente ñawinchasunchik kaypi ñawinchasunchik. Kay llaqtakunatas afectaykullanqa Amazonas nortemanta llegamos Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, awan qallashqanchik chaymanta Ses, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, chaymanta Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Lima, kikin Limatapas y chaynataqriki altun laukunatapas, Pasco, Piura y San Martín, orden alfabético kachkanriki mana riki hanaymanta uraymanchu, sino orden alfabético. Kaqay niwachkanchik Pajarin miércoles 22 de abril sename nichkan temperatura hasta 2 grados centígrados, 2 grados kaspaq manaraqmi hasaqa. 2 grados kaspaq manaraqmi hasaqa, quizás tumpachata, pero manaraqmi, porque 2 grados y 10 grados chirillaraqmi chayqa, chirillaraqmi. Principalmente 2.500 metros sobre el nivel del mar chaymanta hanayman kay Andeslaos chay centro nisqanman ñataq 3.200 metros sobre el nivel del mar nisqanmanta hanayman. Kay nortelawpaq miki chay 2.500 metros nisqanmanta hanaymanja. Surlawpaq 4.000 metros mamallamam surlawpaq más alto lawkunama 4.000 metros sobre el nivel del mar nisqan altoman. Incluso nichkan kaypi niwachkanchik entre 2 grados 10 grados nispataq, pero niwachkanchiktaq kay centro y sur lawmanqa mamallaymama. A ver kayta yapachaykusunchik. Kay norte lawman nisunchik ya desde desde Huánuco, Cajamarca, Ancash, Amazonas, La Libertad, Lambayeque, Claumanja, Canca, 2 a 10 grados, 2 grados a 10 grados. Mana hasaqa chayanqaraqchu. Kay centro lauman ñataq, sí, centro laumanqa posiblemente hasa tiyanmansi, porque chayrankachun 0 grados centígrados pemiki, entonces sur laumanqa, mejor dicho, centro laumanqa, centro miki kay Junín y Huancavelica, y Lima centro. Pero Lima mana kikin Lima sino altun la orjota niwachkanchik 0 grados a 5 grados, 0 a 5 más chirichaña. Y kay sur lawman, o sea, ñuqanchik law Ayacucho manta qallaykuspa, porque Ayacucho qariki centro sur, manami que sur pascho, mana también centro pascho, no centro sur. Pero Ayacucho manta qallaykuspa urayman Ayacucho, Apurímac, maykamataq manachus Cuscoq kanchu. Ayacucho, Apurímac llamkaypiq kachkasqa. Hasta menos 1 grado, y a veces entonces ya hasa oraylamanqa, wawqillaykuna panchillaykuna centro lawmanqa pawallata tumpallata oraylamanqa hasa ña qallaykamunña kunan tutamanta kunan kay achikiyaykusunchik ya 00 grados chaymantaqa chirichaykamunqaña hasa wawqillaykuna.
Limeñukunatapas igual niwachkanchikta limeñukunapas ñas riki limamanpas kunanmanta chiri yaykuykunña. Qayna punchawkamaqa junichachkarqaraq, rupachkarqaraq kunanqa martes ña chiri yaykuykunña. Imaynanpin chirin limata mana inti chayaptinmiki. Mana inti chayananpaqa imataq pasakun chay neblina, puyu. Entonces ña kunan punchaw puyuña tarikuykullan Lima, por ejemplo, San Isidro, Vía Expresa, Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Miguel, Surquillo chaykunapiqa ña puyullaña manaña ancha rupaykanñachu. Incluso parachantinraq, parachantinraq. Y kay chiri riki 19 grados nisqanmanta hanayman anki 19 grados ñuqanchikpaq kay Andeslawpi allaqpaqa tumpa juniniqlla, pero limeñukunapaqa chiri wawqillakuna pallaykuna. Hinaspa nichkan limeñukuna de llaqtamasinchikunapas Limapi kachkanmi, manam limeñukuna nispaqa insultachkanchikchu, sino kaytaq willachkaykichik porque kay programanchikta uyachkanku Limapi kaqpas y ayllunchikunapas Limapi kachkanmiki. Ñuqapapas kay aylluyqa qampapas yaqa lliwpa ayllunchik Limapi tarikun wawqillakuna pallaykuna. Entonces willarinanchik. Paykuna riki ña churakunankuña raktanej pachata, raktanej chataña, ña kay fenómeno del niño nisqanpa afectación ninsi kay nichkanamiki. Entonces fenómeno del niño man tumpachkanku wawqillakuna pallaykuna. Kay chirim yaykuykamuchkan kay Uraylawmanta kay Polo Sur nisqanmanta nichkanmiki, ¿ya? Principalmente chay anticiclón del Pacífico nisqan chaymi riki chiritaqa Polo Surmanta yaykumuskan kay continente americana nisqanman nispa chaymi chirichaña y chay chirichapiqa costalawpas puyuchapiña. Y ña riki kunan chirinanman yaykuchkanchik, o sea, inviernoman yaykuchkanchik, aunque otoñollapiraq kachkanchik, juniopiñam inviernoqa riki. Pero chay juniopiqa riki chay kama solsticio de invierno nisqanpiqa chawpipiñami kasunchik, kama chawpichapiña. Entonces avanzachkan chaynaqa Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna. Kay costalawpaqa puyu fresculla manaña ancha rupaykanqañachu kay punchawkunapi nispa niwachkanchik. Chaynaqa Limapi kaqkunapak ayllunchikkunapak wawqillaykuna pallaykuna niwachkanchik cuidakunankus kay chirikuna chay helados nisqan riki o heladas, bebidas heladas chaykuna upyaymanta chayniyataq riki puriychikya punchawpas kayna rakta pachachantin niwachkanchik. Raktakunankuñas Limapi kaqkunapas raktakunankuñas principalmente temprano 12 lawmanqa punchawlawmanqa rupacharichkansi, junicharichkansi tempranonsi chiri chaynataq tuta niwachkanchik. Chaynaqa machuchakunata payachakunata chaynataq warmakunata riki waqaychasunchik. Vacunakuna kanmi chay chiripaq, chay chiripisti vacuna riki wawqillaykuna pallaykuna chaytaq churakusunchik nichkanku riki, pero waqananchikkuna manami chaytapas churakuyta yachanchikchu ñuqamanta qallaykuspa. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay chiri qasa yaykuykamusqanmantami rimarichkanchik riki kunan tutamanta riki ña yaykuykamunña, kunan chawpi tutamanta achikyaykunqa riki qasachantinña mallaymama. Mas rimari chaynallataq kay delincueman mallaymama delincuente sasachakuypi tarikurusqa. Suwakuna riki kay mini market nisqaman yaykurusqa wawqillaykuna pallaykuna. Suwakuq riki naspan sillapa imatapas riki atisqankuta munasqankuta quqariykuspa riki lluqsikuchkasqaku. Hinachkaptin chaypi kasqa uk vigilante guardián.
Chayriki chayna cliente tukuspalla disimulawlla lluqsiruspan hawamanta candadoramon punkunta uqllaykuna paykuna hinatin wichqasqaraykurirun hasta policía chaymunankaman seguramente wichqarayakurqaku uqllaykuna pallaykuna incluso kaypi qawakuchkanriki mana fotolla pero video kachkan video vigilancia kay punku cuidaqa cámara seguridad chayrintaqama grabanku sutilla yaykusqanku sutilla chay muyukachaspa hurqusqanku clientekunapas disimulawlla riki clientekunataran primero suwankuqa qulliqichanta imapas apachakusqanta chaymi ya suwasqanmantaqa hawaman wischustinña karqaku chaymi chayna wakiqkunaqa riki disimulawlla lluqsikururaku y chay guardián o vigilante paypas disimulawlla lluqsirun riki cliente tukuspalla lluqsiruspaqa punkuta wichqarun hasta policía chayamunankama suwakunata hapirun wawqillayku allin chaykuna ruranaka así que kay ñuqanchikkunapapas allin idea chayqa allin yuyaymana wawqillaykuna pallaykuna chayna tindayuqkunapaq dishuriki suwayaykumun hinataq allin ay suwakuchkachunku mientras suwakuchkanankamallataqa punkuta hatun punkuta wichqaruna hatun punkuta wichqarunka hinaptinqa ya no hay salida pues wawqillaykuna pallaykuna ya no hay salida bien más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay paro estudiantil o lucha estudiantil ninguta kay warmakunaqa chaymanta rimarispa wawqillaykuna pallaykuna resoluciontas kay actual rector riki hurquykaramun resolución periki nichkan tawa funcionariotam hurquykunchik justamente chay tawa funcionariotam mañachkarqaku riki hurqunankupaq hukqa nimpallaraq chay toma local chay punchawkunallara hukqa renunciakururqa kunan chay tawantaña riki hurqurun por incapacidad entonces resolución ninkachkaña resolución del Consejo Universitario número 382-2026 UNCH chaypi nichkan riki fecha de 17 de abril dara malama manankunallachu kunanqa 21 pi kachasan 17 taqa riki a ver, de fecha 17 de abril dispuso dar concluida a partir del 17 de abril mantam lluqsikunku kay wiraquchakuna nispam churaykusqakuqa chayraqlla kay resolución lluqsiramun pero desde 16 abril mantam lluqsikunku nispariki a dar concluida a partir del 16 de abril dispuso, a ver, fecha 17 de abril 2026 chaypi dispuso dar concluida a partir 20 de abril hayna punchawmanta así que total cargota entregas para ripuchakunankupaq por ejemplo ari hayninparami chay wiraquchata ari que renunciakunmi nichkarqancha Edmundo Esquivel aqaya payta ariki kay resolución 382 wan hurqurullanku chaynallataq lluqsiykaramuntaq huk resolución 274, 275 y 276 chay kimsa resolución cada resolución y que es funcionario para tabaña primera resolución 382 una resolución 274 una 275 una 276 entonces hay kachkan tawa resolución cada uno para que sea funcionario con funcionario de confianza por incapaz con ripukullanku pikunata chay ripukuq kachkan chaqaya Dirección General de Administración pikaqkuna Juan Wilmer Palomino Gutiérrez Recursos Humanos Mario Enríquez León Bendezú Abastecimiento Rafael Rude Huacoto Unidad Ejecutora de Inversiones kay Dirección de Administración chay pikaqa riki kay namiki kay Esquivel. Bien, wawqillaykuna pallaykuna entonces ahí está, ya chiqui chay paro tukun ñariku wawqillaykuna pallaykuna kay resolución kunan punchawmanta porque principal paykuna mañakurqaku chay wiraquchakuna ripukuchun nispa ya
Salón de clase, bueno, chay salón de clase manam riki huk punchaw rurarullachu. Seguramente chay paga kay tayta rector compromete con salón kunata ruasunchik masta ampliasunchik nispakunachik. Kachkanmi kay ex Guamán Poma de Ayala chayta allicharachinmanku awqllaykuna por mientras hasta porque chay construcción qari que demoranqa manami que rato chayachu watantin wata hayka tiempochik demorakun wawqillaykuna playkuna entonces hasta mientras chay kachkan chay punta chay planteles de aplicación Guamán Poma de Ayala nisqami chay local nin samakuchka yanqa ismukuchkan chayta refaccionaykachichunku hasta mientras pizarrakunata alchaykachichunku una refaccionadita de carpetas de pizarras aunque chaypi ñasa funcionachkanña clase pero en vez de amakayna reclamokuna kananpaq alchachaykachichun una pequeña inversioncita en las chaypi ruwachkachunku hasta salonninko qhispinankama porque achkatam salonkunata ruwaytaqa ruwallachkanku chay qhispiron hinaptinpas más salonkunaraq faltanqaqa más cantidad miki wawqillaykuna estudiantekuna kanku y salón chay nakunapas chay grados o ninchik que a ver ciclo académico chaynam sutin kay ciclo académico awqllaykuna kachkarqa primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo hasta quinto ciclo waki áreapiqa medicina hasta sexto, séptimo, octavo chaynakama derecho hasta sexto siglo chaykuna qari mana chayllachu mana suqtallachu sino primer ciclo A, segundo ciclo, primer ciclo B, AB, segundo AB, tercer AB, entonces sapa facultad, sapa escuela necesitan que chunka salonta, mínimo chunka salonta. Aunque kay universidad pega manami que clase ga tukuy punchaucho, chayta diferencia. Manam tukuy punchaucho, pero awqillaykuna pallaykuna manataqmi hukurrullatatarchu apanku, manami. Universidad pejari kursuta apanko achkatamiki pusaqta hina chunkata hinamik apanko entonces manataqmi que ukllatachu semanapi ukllatachu killapi manamiki sino yaqa semanapimi que tawata pichqata iskayta hinam apanko entonces chaykunapiwan bueno hay solución chaypaq pero qhawarichunkuya chaykunata wawqillaykuna pallaykuna pero imataq pasakuchkan huk problemataq kachkan wawqillaykuna pallaykuna huk problemataq kachkan justo kay asuntomanta ari kayta cambiaykullasunchik ratuchalla porque kay hukñam yaykurusqa riki bueno kay huknintaraq qhawaykusunchik awqillaykuna pallaykuna huknintaraq qhawaykusunchik ya está imataq pasakuchkan kay facultad de ciencias sociales chay kachkan kay residencia pichusmi nis chaypim ciencias sociales chay altonpimi que ruwarachinmanku kasqa módulos nisqanta módulo imaninanta chay o sea provisionalta ya construcción tawa entonces chay si wawqillaykuna pallaykuna yasachkanman porque si bien es cierto mana vaciadochu mana riki cementochu ladrillochu pero ichaqa wawqillaykuna pallaykuna fierro chay materiales drywall tablakuna qhirukuna chaykunamiki y chaykunapas llasantaqmiki hayka llasayniyuqchiki manamiki chay huk material kasqanraykuchu liviano challa tenga chay aula prefabricada ninkutaqmi chay módulokunata chay prefabricada chay kachkan nichkan entonces chaytas ña watukurunña Gerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil de la Municipalidad Provincial Huamanga. O sea, kay provincia Huamanga miki chay defensa civil nintaka mariki autorización kunata honku imapaqpas kay principalmente local kunata paykuna qhawarunkuña wawqillaykuna pallaykuna.
hinaspa chihapta tarirunku porque denunciakuna karqa riki kochkomi chay qhawanpi seguramente purispa qhawanalla kachay ñuqakuna mana chay sunaman richkanchikchu pero seguramente chayna kachkan chayta ña riki qhawaramunkuña hinaspa nin ari tarirunikum chay aulas prefabricadas nisqanta chay azotea pues alto hatampi chay facultad de ciencias sociales nisqanpi manam chayqa allinchu nichkan wawqillaykuna pallaykuna mana chay allinchu porque kay construcción seriki kimsa pisupaq hinalla chay kama resistiqlla manaña altunman mas yapanapaq allinñachu ya porque según fierrukunata riki churanku hayka pisupaqpas quizá huk pisutapas resistinmanraq pero kaypi ña inspeccionta ruwarunkuña desde defensa civil hinaspa nichkan chay altunman llasayta hinarusqankumantan porque puro fierro kakuchkan riku wawqillaykunpa puro fierro soldasqa puro fierro ama wayra aparunanpaq pero manas chay aulas prefabricadas sumaq chachu kachka ya kachkansi chaqay rajaduras, fisuras, filtraciones de agua, falta de mantenimiento. Chay pabellón riki kimsa piso kachkan rurasqa y chaytas llasaykurun hinaptin nichkan estructura al borde del colapso, o sea chay pabellón se raqrakuchkan wawqillaykuna pallaykuna chaytas tarirunku chaymiki chay rajaduras, fisuras mana chayllachu altumantas hasta yakukunapas sotuchkanman chay sotuspansi justamente kay afectachkan falta de mantenimiento chaytas tarirunku wawqillaykuna pallaykuna ña kay defensa civil si bien es cierto chaqa nisqanchikpina material ligero, liviano, drywall, columnas acero, techos livianos, pero igual llapachanqa riki kantuman simpi llasachkan wawqillaykuna pallaykuna chaysi chay punta construcción riki mana achka pisupaq rurasqachu sino kimsa pisullapaq chay riki manaña resistichkanñachu nichkan yakupas chaqaya llewmi sotukuchkan hinaspam chay sotuspan chay columnakunata perqakunata ña debilitaron ña nichkan wawqillaykuna pallaykuna chayqa mana allinchu nispa chay mana chaylla sino sobrecarga entonces imakunatas chay defensa civil tariron kaypi nisunchik kay pichqa rimayta kachkansi raqrakuna columnapichu, perqapichu, no sé maypichu, hatampichu, no sé maypichu, pero nichkan raqrakuna hinaspani ya bueno raqrakuna kaptin hatipaykusun ya entonces maypis tarirunku chay viga raqra mamalla mama vigaqa riki manam raqrananchu perqa raqraptinqa chaytaqa harkarukuwaraqmi viga raqraptinqa nichkanchik riki manan chay llasayta aguantachkanchu vigamiki hapin wawqillaykuna pallaykuna lliw chay estructura nisqanta ya vigakunapi perqakunapipas kachkansi chay raqra o sea vigantinpi perqantinpi chayñata humedad chay humedad piñata lliw kay hongos algas nisqankuna lliw wiñarukun verdiyachkanña chayñataq desnivel de acceso y circulación nichkan riki o sea desnivel kachkan o sea mana pampachañachu sino qhiwi riki winkuña wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki desprendimiento de estructuras en último nivel alto lado periki como seguramente chay hata traspanku takaparqaku tak nispa riki lliw sansarachinku wawqillaykuna pallaykuna sansasqa kachkan alto laopi chay nichkan riki paralizar obra
O sea, chayraq rurachkanku seguramente chay estructura o módulo taqriki chay prefabricada nisqanta chay alto jatapi ruwachinanta ya salunta paykunapaq rikuraykachu nispachik chay tarika auxiliarqa mana sumaqta estudio ruraykachispa recomendachkan paralizar obra porque ñam kaykunata tayarunikuña así que hinalla sigue más bien pascaruchunku o nispa wawqillaykuna pallaykuna porque kayta ruwanku sin sustento técnico mana kay estudio rurarqakuchu chay pirqata chay columnakunata aguantaronqachu mas tawan huk altunman hinaykusqa chaykunata así que sasakuy kachka wawqillaykuna pallaykuna kay rectorpaq emiti chaypi ruwachinantaqa chayqa nichkani kachkan chay antiguo wawqillaykuna pallaykuna antiguo o chay Guamanpoma Ayala local riki salunkuna chay hayka salón yakachkan primero manta hasta último kamaq primer grado segundo grado a ver son como 11 salones mínimo 11 salones o más chiquitita kachkan chayaq kanmanchu pero mínimo 11 salones primer segundo tercer cuarto quinto sexto de primaria y quinto secundaria A B tawan ruwaykuna tenga más de 10 salones quizás hasta 15 salones kachkan chaypi chayta allichaykachichunku wawqillaykuna porque kay ex Guamanpomamantapas nichkarqaku carpetakunam laqlaña pizarrakunapas lliw manaña valinñachu ni escribinapaqpas ña mawkayaron laqlayaronña mana allinchu incluso wakiq lawkunapiqa como antiguo construcción chay eterninkuna chaykunapas lliw tojosqas yakukunapas yaykurqarinsi chaynakunata rimachkarqaku unayña puntakunatara entonces chayta hawaykuspa alchaykachinmanku chay alchachinallapas kachkan imaynaya mana chaytariki rinchikchu nitaq permitiwasuntaqchu risqapas hawaykusqa ya a ver opinionnita churanaypaq nisqapas mana yaykuchiwasunchu wawqillaykuna pallaykuna mas rimaririki mas rimari chaynallataq ka universidadmanta tukunanchikpaq kachkan riki kay oficina tecnologías informáticas nisqanpi llamkaq wiraqucha paysi riki chay estudiantikunapa nanta chay datos ninchik chayta chaynallataq fotonkunata publicanman karqa pinqachinanpaq porque seguramente paykuna umallirqaku kay paro estudiantil nisqanta entonces paykunata hachachayta munarqaku al estilo de Boluarte al estilo del gobierno grupos ternas infiltrados chaykunata rikiruayta munarqaku chay dirigentekunata hachachanankupaq chay hatiqninkunata chay paro estudiantil ruwaqkunata hachachanankupaq y chayta riki ña denunciarunkuña wawqillaykuna pallaykuna y paypa umantapas mañachkanku paymi riki sutinkasqa Wincer Santa Cruz Wincer Santa Cruz jefe de su oficina de tecnología de información entonces paymi llapa estudiante hachachaq kachkan chay datonkunata riki yo hurquparon como makinpi kachkan chay información chaymi mana allinchu nishka riki wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari wawqichalay panchalay chayñataq chaynallataq bueno kaykama kayta rimarikusunchik kay avión rantimanta parlacharisunchu wawqillaykuna pallaykuna kay noticias nacionales nisqanmanta kallaymanta kay elecciones nisqanmanta ya qayna punchaw nirqanchik wawqillaykuna pallay qayna punchaw lunes justamente hasta qayna punchawkama karqa maqtacha crítica kay tayta Balcazarpa contrampi llapachanku fuerzas armadas policías chay asociaciones ima organizacionkunata chay incluso oficiales en retiro congreso pues mana llapachanchu no chay derecha kastakuna incluso Keiko Fujimori Aliaga cantidad de wawqillaykuna pallaykuna rimankurik Balcazar firmanayki ponen nispariki desde anamanta qallaykuspa chay Fujimorimanta qallaykus Keiko Fujimori qallaykus
Incluso embajador de Estados Unidos, si me cortaron que ganateme, jaina puncha que nirja. Bueno, kay puncha con una chiquitiante y kusun chic firmana captain nispa. Pero kunan paja ña, claro y ña wao icona paya icona, manach kay manta, jevika changaña choluigo, balcazar, ni corun ña chihapta wao icona paya icona. Jamok gobierno ña chayta jarorachon jauka sumakta analizas pa. Ni corun chayme, kay redes sociales pe justo públicas hakachkan kay nampa. Arike, aunque kaeman, yapay kunkuña yamanaña chay arike rimas hanyacho. Manan balcazar chay lajla avión kunata rantingacho, aviones chatarra, porque pa chay tren chatarra inam chay avión chatarra gona nispagonara tupachispa publica y garamonco. Claro, chay yapa chay ko España publicamos canco, pero alguien chay publicación ojriagon payagona, pero con claro y taña ningri que chay casas estadounidenses F16 Block 70 chay tas mana rantingacho. Mana rantingacho, mana concretizar nenarik mana firmancho, mana firmancho. En España coron acá y peja ñam acordai con seguramente gaina puncho parlare jaco tapotin con el que te antiego sakura mi chair antes o amps nisp. En España seguramente ministro un kunawan y wakes kunawan parlare. Kai balcazarmi que chay Perú libre manta. Y que uman gachkan ragare que Vladimir Cerrón justamente para publicación en pascachkan mere que hay avión con arante pe ama balcazar mítico y chay castigo yo me achanchiñam chayran extranjero mantarante con problema yo ama firma hecho ama jolet adelanta hecho nispare que ni kuchkan y chay publicación gachkan entonces seguramente chay kunata Hawaii con asesora y cachico en España con manan ranti sunchu. Jamo gobierno ña alimenta. Are que chay proceso nis gantaro asparanti chuni con alinta ño gamando ahora alinta mroran. Alinta porque chay 3.500 millones necesita con kay Perú pero con pelegona. Wakis kunap saricha etaniskango pero ñogamanta alalkuspa faltan colegios, faltan centros de salud, cada universidad en Chipapas faltan locales, faltan carreteras, caminos viales, vía los Libertadores falta, faltan yachtanchi kunapi y saneamiento básico, hachayaco kunata, opiachkanko sequiayaco kunata, yachta más en chikuna. Cantidad de necesidades o cantidad de necesidades. Pero que hay congreso, que hay fujimorismo, manan piensancho yachtapi. Manan piensancho. Obligaita monarca y apachanco claro que militar jaina puño ni ganchen chay militar conaga chay fuerzas armadas ni san conaga acuerdo car jarek castillo torgoros pare que llevo chay julgeon arma corozon chignispa mama boluarte chay proceso pecach carga na semana tukuchkas pare que yoxero tingmi que jereman jeperachenko paiwan ñarik avanzach carga antes de que jorjoronco antes ni chkanchi que balcazar gatum patam machuña caspapas tum pataragme llaqtapa favorecita monachkan claro ripucha kuna llampaña que jubila kuna llampaña ari que llaqtat favorece gochu manam nichkan waqlegon pregon pero que hay congreso que hay congresista con fuerza popular imanenta jolqimanta. Primero, avión garantinan ponen. Man arantin gacho ya problema son chica acuerdos internacionales ni santa. Man achaillacho. Cajaya o con una bancada fuerza popular nichkan 15,000 soles cachkan riki paikuna pa sueldo, pero con ancay nuevo con actual 15, si bien es cierto hay 15,000 soles sueldo,
pero chaymanmi kay bonokunata no sé ima sutikunataña chay función congresal chaykunata yaparunku hinatinmi casi 45,000 gananku. Chay qullqita mana perderuyta munachkankuchu principalmente chay reeleccionman yaykuqkuna riki wawqillaykuna paykuna Fujimorismomanta riki ganacharullanku ña reeleccionta riki o sea reeleccionpi más o menos ña kaqlla akllashqa hinaña kachkanku anki manaraq ompe riki akllashqañam nishkanraqchu. Ñatin mana chay qullqita perdeduyta munachka hinaspa riki mejor sueldota aumentarurunchik 34,000 man. Imataq pasakunqa porque chay kunan kay actual congresopaqmiki chay llapa chay aguinalduchankuna rurasqa kachka. Kay musuq congresopaqa limpiuchamiki yaykunqaku 15,000 ganaste. Paykunañachiki chay ukupiqa España kaytaya yapanakusunchik kaytaya yapanakusunchik nispa yapanakunqaku. Chayraq riki. Entonces chaykamaqa riki hayka timpuya pasanqa mejor. Kunan actual congreso riki aumento sueldota 34,000 man más chay bonificación chankunawanqa hasta más que presidenteraq gananqa kay congreso wawqillaykuna pallaykuna chaqaya chaqaya wawqillaykuna pallaykuna mana pinsankuchu paykunaqa llaqtapiqa qulliqi gastayllapi kikillanku luquchukuyllapi Boluartepa sueldo tiapakuyku 15,000 manta igual kayna 34,000 igual que Boluarte igual que waki funcionariokuna hina ganayta munanku chay nini ñuqa kay congresoqa kanan wawqillaykuna pallaykuna como kay regidorkuna hina por dietallata ganananku por cada dieta 2 veces a la semana 2,000 soles ¿ya? Por cada dieta 2,000 soles ya falta kuqkuna faltunkuna mana chaypa asistiqkuna ya descuento de su dieta semanapi 4,000 4 por 4 16 suficiente 16,000 soles nada más bonificacióncito por instalación y chaynata llaqta visitanapaq una bonificacióncita y mínimo 5 trabajadores huk chay oficinampi secretarian huk ñataq riki llaqtampi secretario o secretaria ayudantintin chaypiq kimsaña y iskay asesor nada más pichqa chay pero kay ñuqay chayta nishkani pero kay congresopiqa riki qullqita maqta chata riki yaykuruspa mañakunqaku chay presidentemanta mana presidenta qullqita haptikikuqa manam chay presupuestoykita aprobasaqkuchu manam kay ministroykita allinmi nisaqkuchu nispa vengakunqa riki wawqillaykuna pallaykuna kaqay ninriki justamente kay mana allinkunamanta rimaspa o sea kay mana allin runakunamanta rimaspa ya en mi gabinete no hay ningún blanco, mano, yo gabinete peja blanco, runallacho, sino liu mi cae peja llaqta pa gabinete minispa o pallaykuna ni kuro manam gabinete peja privilegio kuna kancho, mistikuna pagya, policía kuna pagya, lima pagya, nada, nichka, allinta o pallaykuna kaita nin, llaqta pa nispa, Sichum chaynata ninqinaspaq llaqtawan kuyachikunqa wawqillaykuna anki limeñukunachik anki kunan atipi kaqmaq congresopi kaq llapa kikistakuna fujimustakunachik kay rimasqanwanqa wañuchkankuñapas wawqillaykuna ya ves niraykichikchu amam riki chay qhirita hurqusqanchu karqa ya ves castillo hina paypa ruwachkan ya ves nispa chiki akapakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna akapakuchunku wañuchunkupas supapachunkupas chaynan pasakuchku wawqillaykuna pallaykuna kay atisapakunapa makinpi kay problema kay sasachakuy paykunam kikillanku luquchukuyta munanku llapa imatapas mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna riki kay tayta Roberto Sánchez tapas ña denunciayta qallaykuna fiscalia mi kachkan riki kay tayta
fujimorista, como fiscal de la nación. Entonces, paikuna riki ña denuncia tjallaykunkuña, manara kay cargo asumiskatin, porque cargo asumirán hinaptinqa manañam atingakuñachu sentenciayta riki chay investigacionkunam riki lliw puñurunqa, entonces manara cargota ganachkaptin kachkan riki kay ña qallaykunña investigacionta. Kay asuntukunaq karqa tayta Castillo presidente kachkaptinraqsi. Kay Pedro Castillo payta ministronpaq churaykurqa, entonces chay ministro kaspansi riki saschakuyta ruranman kasqa, abuso de autoridad, delitos de incompatibilidad, abuso de autoridad chaysi kanman kasqa. Entonces imaynanpitaq mana chay fichallachu denunciarqa cosa kayqa yanqata ña rikurichimuchkanku, problemata yanqata rikurichimuchkanku, abuso de autoridad, incompatible. O sea, chay rato ya mi abuso de autoridad kaptenga, señor, ñuqa mana trabajanayta dejabanchu, cometido abuso de autoridad, chay rato ya mi chay denuncia por irin. Pero kunan como pay ganayta munachkan, ya chaywanpas imawanpas ya destruisunchik nisparik hallakuykunña ñawqallaykuna paykuna kay derecha casta. Mana chayllachu kay Piero Corbeto payta riku wawqillaykuna paykuna payta chaqayariki qhariarunku, ha habido golpe de estado contra OMPE. Naron cumplirunkumiki. Corbeto tamiki qarquyta munarqaku manaraq kay elección kachkaptin. Mana aterurqakuchu, porque pay allin sayapachakuykurqa, incluso kayqa chay elecciones 2021 mantara hamun chay problema. Chaypiraq kay Corbetota qarquyta munarqaku, pero mana aterqakuchu. Kunanqa chaqaya tukuyta ruraspan qachacharunku kay OMPEta, hinaspan chaqaya kunanqa qhariarunku golpe de estado a OMPE wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaymi kay Corbeto que haya carta denunciantes que kaypi kachkan justamente de publicación. Entonces que hay carta renunciante pues ya presenté con ya kay Corbeto wawqillaykuna pallaykuna. En Aspari kaypi nichkan convocaron sasachakuy chay elección puncha, chay actakuna yupaypi, entonces chaymi ñuqa riki Piero Corbeto renunciakuchkani, chay renunciaruptiqa chaykuna allichakuykunmanpas nispa. Anga renunciakun wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kachkaña kaypi documento kaymi kaymantarqamun kay huk champiraq tukuchkan kay firmachkan Corbeto kaypi firmallanta llaqaykusun chayta Piero Alessandro Corbeto Salinas de ninintapas churaykusaraq. Entonces ha habido golpe de estado chaymi kunanqa aliaga riki ña kusisqaña kachka. Los vacadores de Castillo vacan a Corbeto. Se tumbaron al jefe del OMPE. Leyta wawqillaykuna pallaykuna sarurunku. Manam kay atisapakunapaqa leypas kanchu. Munasqankutam rurakunku. Pero paykunata tikrasunchina, no, leymi kaynata, no, leymi kaynata nin. Leytaq imaynamas, no, nispamiki maqtachatata akapakunku wawqillaykuna pallaykuna. Leyman maqtachata hapipakunqaku, pero mana paykunapaq hina kaptinqa, leytapas ni hawarinkuchu wawqillaykuna, manam hawarinkuchu. Yaga ña Junta Nacional Justiciapas aceptaron ña kay documentota kay renuncianta wawqillaykuna pallaykuna ña aceptaron. Nikurun ña allin chay Corbeto ripukun nispa. Ya karun ña chay vacancia de Piero Corbeto. Qarqurunku wawqillaykuna pallaykuna. Piero Corbeto tapas maqtachata yahikutaykunku rikaw, pero leytaq yachanmiki. Pero yachachkaspapas pima aguantaron chay tanto ataque, chaychiki renunciakun ripuchakun rika wawqillaykuna pallaykuna kay Corbeto. Esta Junta Nacional acepta por unanimidad nispara. Imaynanpita Junta Nacional acepta porque Junta Nacional man dirigisan kachkan kay documento.
kaqkaypi niskan. Doctora María Teresa Cabrera Vega, presidente de Junta Nacional de Justicia, Lima, 21 de abril, kunanmi que cae renuncia o que pelegona. Junta Nacional man diriges kachkan kai carta. Ahí mismo, chasqui con Junta Nacional de Justicia, ahí mismo aceptaico. Ha habido golpe contra Ompe. Chay sería que niskanko como ña ripukuña corbeto hipan hatek mi kachkan huk jare. País sería que Bernardo Juan Pacha Serrano. País que por imaninchik mi chayta por encargatura. Ajá, chay mi chay. Por encargatura asumí con con camas asumí con jefe en renuncia con camas asumí. Ña kusisqaña kachayta fiscalía ña sitachkan ña kaytaqa narqakun chaychiki desde policía manta cuidarqakuña onqayta escaparonqapis kayninto aqnin nispa cuidarqakuña ña controlkunata cuidachkankuña nichkaykichik manachu haynapunchu justo chaykunata ña ruwachkarqakuña porque yacharqakuña oqillaykuwan cualquier momento renunciananta kunan uchku wasipi tiyanqa primero por renunciar y segundo por kay mana allin rurasqanmanta. Imapaqta renunciarqa que nispata renunciasqanmantapas tiyachinqakuta uchku wasipi wawqillaykuwan pallaykuna ahí está. Sichum corbeto llamkarqa Fujimorismowan ahí está traición del Fujimorismo. Traición del Fujimorismo wawqillaykuwan pallaykuna. Limapi chinkaron hasta actakunapas, hasta UCBkunapas, acta yupasqayuqkunas chinkaron. Tukuytam ruranku. Imaynanpi porque Limapi mikita ahíta Aliaga ganachkarqa. Entonces Fujimorismo nikurun que no Aliaga ganachka entonces uklawkunapas gana Aliaga ganaron asunchik. Mejoría que mana yachakurqachu chay primerunpiqa kay Aunque ña chay conteo rápido nirgaña Roberto Sánchez me segundo lugar nispa pero igual que cuida corjaña que Aliaga manta Aliaga que Lima amplia mayoría ganar ganate botón con atarik Aliaga pata chinkara chinko Lima peja ya botón con amana cancho boto tarik liu chinkara chinko chayna pe ama Aliaga que ikota gananampa chaynam chay entonces chay mi chay kunan inallam chay problema chay ompe mangachi ojalá yariki kunan pajarin manta chay asunto riki sosigan magna porque ya corbet jorgunallango pami tukuy chay rima y carga ya entonces ya está ya fiscalía sitaykunña sitaykunña ahí mismo chaya ya corbeto jamoy declarakoy iman pasakuchkan elección nispa pero kaypi imanichkanta Rosa María, incluso ahí está Keiko taraja, Keiko está feliz. Allí me chay Piero Corbeto ripu con esos buena noticia para el Perú, ni para buena noticia, porque kay manara segunda vuelta, kachkaten mi Corbeto jorgoronco, chay fraude nancopa. Ña kunan yacharunkuña imayna fraudita, imayna problema roraita, sichum. Jamoj elección pe, o sea que hay segunda vuelta pe. Gananja Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez me sotinjas en segunda vuelta mrinampa. Enatenja ña yachancuña imainam che Roberto Sánchez pa botón kuna chincachita. Ya mala maña te echaron goña. Así que hasta elección está, pues ojalá con el plegona. Kay Fujimorismo ña hachacharon ña la corrupción ya coronia hasta que elecciones vamos a que con Kusisjaña kachka eta ripukun ña unispa porque nis gargaco antes de la segunda vuelta che Corbito ripukun nispa mineraco antes de la segunda vuelta manera pues kay yupay tukuchkatin yupay taram tukuchay go magar kay semanata ñami kay hon semanata areki ña 100% ña mangar, pero como Corbeto ña ripukun ña manas ni acta kunapas chayancho awqillaywan playgo. Acta kunapas puñukuchkansi chay actas observadas. Ya Junta Nacional de Justicia ya está ni corunña. Valin mi chay vacancia de Piero Corbeto. Declaré con vacancia.
renunciakurun yapa inapti ya vacancia toraku. Pero Rosa María Palacios imaninta, pero Rosa María Palacios pues, abogada mi manam yanga manta chupay prima. Sino imam kakta rimachkan imaninta pay violaronme chay leyta. Enaspa a dedo choraiconco al jefe del OMPE. Eso es grave. Chaga leyta wauqillaykuna pallaykuna sarukuykунku. Leyta yankacharunku. Ima leyta kaqay kay ley wauqillaykuna pallaykuna. Hina kikin OMPE pachay leynin kaqay kaypi nichkan kaychatara qurquykusunchik, ya está. Artículo 10. Incompatibilidades. El ejercicio de cargo de jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales es incompatible con cualquier otra función pública. Bueno, excepto la docencia a tiempo parcial. Bueno, hasta ahí normal. El cargo de jefe de Oficina de Procesos Electorales es irrenunciable. Claro y claro, Kaita yachachkaspag imanampi renunciará chingoga, kaita yachachkaspag imanampi renunciaron, ahora por renunciar se va a la cárcel también. Aparte, delito taragray con gaco, elección pemana alguien apacuscangmanta, y aparte, por renunciar también se va a ir. Kaganichkan, claro y claro, el cargo de jefe de oficina de procesos electorales es irrenunciable durante el proceso electoral de referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que convenga impedimento debidamente fundamentado. Ima impedimento takachkankay, Piero Corbeto pajuaujilaygona pallaykona. Junta Nacional Justicia yachanchu chay leyta imaynam apurado aceptaykunankupak. Ahí está. Otro aquí está. Dice artículo 380. Abandono de cargo. Funcionario o servidor público que con daño del servicio abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si el agente incita a abandono colectivo, no mayor de 3 años. Incluso que hay cargo chasquigninpagpas, hay delito, chay jatigninpas, chay pachaspas, es también nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal del cargo, porque hay pachas, jatignin, chasquichkan ilegalmente chay cargo ta. Kajaynichkan funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga, incluso que nombrajninkunapas delito tarorachkan. El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga persona quien no incurre en los requisitos legales para un cargo público será reprimida. Junta Nacional Justicia o delito tarorachkan. Cárcel niyo chay aceptaykuspanko allin meripuku nisqanku awqillaykunpaykum cárcel niyo. Y kikinpas renunciasqanmanta cárcel niyo. Lo dice la ley. Mana ñuqachunini, mana Mama Rosa María Palacios nisqanpi paypas kayllatam ñawinchayguspa nichkanqa awqillaykunpaykum así. Delito tarwaykun facilito. Como mana Corbeto paykunapa nisqanta mana kasurunchu, mana ganachinchu riki chay aliagata, mama Kikuta mana riki más puntuta churayta munanchu. Ahí está. Se lo bajan con golpe de estado al OMPE. OMPE tachagaya duñakuykunkuña kunan con playgona. Kunan chaykunan jefe OMPE qariki gracias, ñuqay kuchay Corbeto thurquruptiykum kachkanki uma más chataña sueldo chay gananqa ya más cargo chapiña, así que
nisqaykuta ruwanayki que hamuq elección ganachiwanayki ninqaku riku wawqillaykuna no van a coaccionar. Junta Nacional de Justicia ha cometido delito wawqillaykuna mana ñuqachu nini ley nin chayta yachachkaspa aceptarunku. Igual Corbeto niskay watallaq tiyakusiqchik uchkuwasipi niskanchik. Corbeto se lo van a cargar por todo. Kay Fujimorismo manaraq kay Congreso manaraq ripukuchkaspa Corbetolataqa imatachik ruranqaku wawqillaykuna como con Castillo, como con Vizcarra, etcétera, etcétera, etcétera. Kay tukupanapaq ña proyecto leyta presentaron kuña. Kay proyecto ley pinisqaqaya congresista Eduardo Málaga Tello presentay con kay proyecto ley número 14438-2025 ya kachkasqaña. Elecciones generales puedan declararse nula ante con ocurrencia de irregularidades. Ña ninchik ñamana Jurado Nacional de Elecciones hayan mancho elección manja hayananja presidente de la República. Jurado Nacional de Elecciones van parlaikuspa. Con el Jurado Nacional de Elecciones tapas que tangachkankomiki chaypami chay popibera que umalichkan y wakiqkunapas niskanku chaynapas incluso aliagapas anulas hakachun. Pero ñuqa nini ñamriki anulaspaq anulachunkuya pero mana ñamriki participangakuñachu paykuna. Porque si paykuna hinalla participanqa la misma cosa. Paykuna puchanpimi que kay elecciones para que yanqachasqa kachka entonces mana participanankuñachu. Por lo tanto, musuqkuna ñariki participanqaku ya hinaptinqa ya yachasunchikña wawqillaykuna piman mayman votaytapas musuqkunataña. Y chay proceso haykataq demoranqa wata ima wawqillaykuna pallaykuna 9 meses mínimo. Entonces 9 meses kaptinqa kunan anularonqaku no tenga a ver 9 meses pasonchik mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero apakuchkanqa elecciones. O sea, wata kamara wawqilla. Ay, chaynam kachu wawqillaykuna mana chayllachu. Seguramente uklawkunapipas yachachinakusqa karqa principalmente Estados Unidos. Imaynama wawqillaykuna Estados Unidos mantas mandaramunku chay kachkanmi que practicanapaq chay cédula de sufragio. Chaypiqa manari kay partido políticokunapa sutinchu sino paytam incentivach motivachkan ninankumantam yanja sutikunariki kachkan wawqillaykuna. Chaytas imprimirusqakuwak Estados Unidos pi chaypis yuparunku y chayta aparachimunku kaqaya. Tal partido ganaron, anki chayta riki nin manam chayqa malogranchu kay vototaqa pero sichum chaypi yuparqaku hinaptinqa iman pasakun wawqillaykuna pallaykuna. Llaqta runapa votontamiki yanqacharun icha pantaruspachu mandaramurakupas chaypis kanmantaqmiki. Pero chay ruraq chay funcionario miku wawqillaykuna pallaykuna kanan responsable. Pitaq chay ruraq, pitaq chay mandamuq, pitaq chay kamachiq. Ellos son responsables. Hasta Estados Unidos mantapas actakunata chay mana valeq actata llaman kaypiqa partido kay kunan kay actual elección participaqkuna mana kanchu kaypiqa no sé ima sutikuna chayku símbolo chankunapas no sé ima sutikuna chaykuchka. Está tal partido, tantos votos, tal. Aunque opening manam chayqa chay práctica ruwasqankutan pantas aparachimasqan pero igual. Sichum kayna denunciakuna kaptinqa pagananmi chay responsable wawqillaykuna pallaykuna. Tiene que haber algún responsable en este asunto. Bueno, kayka marinchik riku wawqillaykuna pallaykuna elecciones manta. Parlachkasunchik riki paqarinkuna imayraq pasakunqa Corbetowan. Anki Corbetota riki ña
Jorcoruncuña es ilegal nichkanchikmi, pero igual seguramente nichkanmi policía ya listo chayani kachkarqa uchkuwasim apaykunakupak, así que se va primero por renunciar y chaynata por estas irregularidades se lo van a pagar chaytam nirqakuña Corbitota amenazarqakuñam unayña rico awqillaykuna palaykuna unayña chaqay jorcorunkuña. Ahora varios candidatos awqillaykuna palaykuna candidatos presidenciales mañachkanku nulidad kachun nispa. Claro, como para chay perdeqkunamanta, pero kay derecha kastaman participaqkunaya, chay Partido Verde, chay grosso, no sé, imakuna chaykuna nichkankuña kachun riki nuevas elecciones. Bueno, kaykunamanta rimarichkasunchik masta wawqillaykuna paykuna paqarin minchakuna ripukullani pasakullani tutamantakama. Tukuykuña Rimarininchi Informativo Regional Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikcha willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw yanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuyka